салом шунавандагони азиз, нашри хабариро бо муҳимтарин тафсилоти охири рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. душанбе 19 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Маскав шурӯъ мекунем. дар яке аз манзилҳои кӯчаи чаяноваи маркази Маскав рӯзи 18 октябр ҷинояти таҷовуз ба номуси духтари ноболиғ сурат гирифт. РНТВ хабар медиҳад, ки ҷинояткорон ду муҳоҷири меҳнатӣ мебошанд, ки духтари ноболиғро аввал бо амалҳои шаҳвонии худ мавриди хушонат қарор медиҳанд ва баъдан ӯро таҷовуз мекунанд. тибқи иттилои шабакаи телевизионӣ, ҷинояти мазкур 18 октябр ба вуқӯъ омадааст ва падари духтар ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кардааст. Полис ду гумонбарро боздошт карданд. онҳо муҳоҷирони 19-солае мебошанд, ки барои кор ба Маскав омаданд. нисбати ҳар ду гумонбарон тибқи талаботи моддаи 131 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парванда оғоз карда шудааст. ба навиштаи хабаргузориҳо, боздоштшудаҳо аз ҷумҳуриҳои собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ ба Русия ба муҳоҷиратӣ корӣ омаданд. мавзӯи дигар идомаи хабарҳо. мақомоти вилояти Маскав тасмим гирифтанд, ки дар робита ба панҷшаваи коронавирус чораҳои маҳдудкуниро тақвият диҳанд, гуфт губернатори вилоят Андрей Воробьев. ба гуфтаи вай, аз рӯзи чаҳоршанбе дар ин минтақа кори осорхонаҳо ва ҷойҳои намоишӣ боздошта шуда, манъи баргузории чорабиниҳои оммавии варзишӣ ҷорӣ карда шудааст. омӯзиш ва марказҳои бозиҳои кӯдакона идома хоҳанд ёфт, аммо бидуни ширкати тамошобинон, гуфтааст губернатори вилояти Маскав. қайд карда шудааст, ки вазъи коронавирус дар вилояти Маскав душвор боқӣ мондааст. Андрей Воробьев инчунин ба ҳукумати маҳаллӣ супориш додааст, ки имкони ҷорӣ кардани маҳдудиятҳо дар таҷлили тӯйҳо, солгардҳо ва дигар чорабиниҳои фароғати умумиро баррасӣ кунанд. 17 октябри соли ҷорӣ Андрей Воробьев дар бораи боздошти кори марказҳои дилхушии шабона фармон имзо карда буд. манъкуни инчунин ба тарабхонаҳо низ дахл доранд, ки агар онҳо барои ташкил ва гузарониндани чорабиниҳои фароғатӣ хидмат расонанд. сухан дар бораи нишастҳои шабонаи фароғатӣ меравад. шумо таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва дар Русия мемонем. хабарҳои ин соатаро мустақиман идома медиҳем. зиёда аз 40% ронандагони таксӣ дар Маскав, ки ба садама дучор шудаанд ва дар ин садамаҳо қурбониён низ мавҷуданд. ронандагони таксӣ шаҳрвандии кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро дора мебошанд ва сабаби маъмултарини садамаҳо интихоби нодурусти масофаи байни нақлиётҳо ва аз меъёр баланд кардани суръати ҳаракати нақлиёт дар роҳ мебошад, гуфтааст Дмитрий Пронин, муовини сардори департаменти нақлиёти шаҳри Маскав. акси иҷтимоиёти ронандаи таксӣ иштирокчии садама бо ҷабрдидагон 57% шаҳрвандони Федератсияи Русия, 43% аз Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил мебошанд. гузашта аз ин 27% ронандагон аз Қирғизистон, 6% аз Тоҷикистон, 4% шаҳрвандони Ӯзбекистон мебошад, гуфтааст Дмитрий Пронин дар мизи мудаввари худкор дар нақлиёти мусофирбар. ба гуфтаи вай, дар 31 ҳолатҳои садамаҳо бинобар интихоби нодурусти масофаи роҳ рух доданд. 17% риоя накардани пайраҳаи убур аз чорроҳа, 11% ҳар кадоме риоя накардани суръат ва вайрон кардани қоидаҳои барқарорсозии рафтуомади ду тарафро фаро мегирад. ҷорӣ намудани профили таксиҳои рақамие, ки имкони санҷиши ронандагонро фароҳам меоварад, шумораи садамаҳоро ба таври назаррас коҳиш хоҳад дод, мегӯяд намояндаи ҳукумати Маскав Дмитрий Пронин, ки ин яке аз лоиҳаҳои навтарини Маскав ҳисоб меравад. идомаи хабарҳо. дар Русия маркази нави ҳимояи ҳуқуқ ва мутобиқсозии фарҳангии муҳоҷирон шуда мешавад, менависад риоя новости. ин марказ дар назди идораи муфтиёти Русия боз мешавад. ҳамчунон дар доираи маркази нави ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирон телефони боварӣ ба кор шурӯъ кард, ки ҳар афрод новобаста аз ҷинс, сину сол, миллат, мазҳаб, эътиқоди динӣ ва ё мазҳабӣ метавонад барои кӯмак ба маркази мазкур муроҷиат кунад. ба гуфтаи дастандаркорон, ин лоиҳа дар 18 минтақаҳои Русия амалӣ карда мешавад. дар тӯли чанд ҳафта мо як сайти бисёрзабонаи rosmigrant.rf-ро ба кор андохтем. маълумот дар бораи вазъи муҳоҷират дар он ҷо дастрас хоҳад буд. имкон дорад ба саволҳо тавассути
واتساپ، وایبر یا SMS پیامک‌ها پاسخ گوییم. آورده شده است در خبر از قول البر کورگانوف، رئیس اداره مفتیات روسیه. اینچنین تاکید کرده می شود که در نوبت خود اداره مفتیات روسیه با تشکیلات غیر تجارتی، سفارتخانه‌ها، وزارت کارهای داخلی روسیه و دیگر ساختارهای داخلدار به تنظیم ضروری ساحه مهاجرت همکاری میکنند که آنها نیز از لایحه نو آگاهند و آن را دستگیری کردند. قید کرده می شود که این همه به پیشگیری افراطگرایی و پدیده‌های جنایی، تحکیم مناسبت‌های بین ملت‌ها، مطابق شوی فرهنگی مهاجران، حمایه حفظ حقوق‌های مهاجران و به راه ماندن مهاجرت قانونی مساعدت خواهد کرد. ادامه خبرها را شما مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. هواپیمای مخصوصی از تاشکند به شهر بلاگویشنسک روسیه پرواز نموده 231 نفر شهروندان ازبکستان را برای کار در کارخانه گازی امور انتقال داد. خبر می‌دهد وزارت شغل و مناسبت‌های مهنتی جمهوری ازبکستان. در شرح رسمی آمده است که 231 شهروند دیگر کشور ما با پرواز چارتری برای کار در ساختمان یک کارخانه کارکرد گاز در ولایت امور روسیه پرواز کردند. گفته می شود در خبر نشر شده وزارت شغل اهالی و مناسبت‌های مهنتی بیرون ازبکستان در صفحه تلگرام. گفته می شود که پرواز مخصوص در مسیر تاشکند بلاگویشنسک انجام داده شد و عین زمان چنین پروازهای مشابه در آخر ماه ایول با 144 نفر و در آخر ماه سپتامبر باز با 336 نفر دیگر از حساب شهروندان ازبکستان به این کارخانه عظیم صنعتی ولایت امور انتقال یافته بودند. علاوه می گردد که حق خراجات راهگیری، خوراکواری، پول پاتنت و خراجات زندگی اگر کارمند به کوروناویروس رسیده بعد از جانب شرکت‌های کارفرما تامین کرده می شود. یادآور می شویم که در سنه 13 ایول در همین کارخانه عظیم گاز امور تجمع مهاجران ازبکستانی به اعتراض برخاستند که بعدتر طبق اطلاع رسانه‌ها آنها برای اجرا نشدن بعضی از عهدهداری‌های کارفرمایان دست به اعتراض زدند. قبلا خدمات مطبوعات وزارت شغل و مناسبت‌های بیرون ازبکستان خبر داده بود که مقامات ازبکستان و شرکت پودرچی رنسانس خاوی اندستری سازش به امضا رسانیدند که 4200 نفر شهروندان ازبکستان را با کار در ساختمان‌های این شرکت در فدراسیون روسیه تامین می‌کنند. طبق شرطنامه کارگران ماهی از 40 تا 60 هزار روبل ماهانه دریافت می‌کنند. تحولات اخیرین تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید و از روسیه به تاجیکستان میرویم. در جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی پالاتای پایانی پارلمان برگزار گردید که در آن علاوه ها به قانون درباره مساعدت به شغل اهالی بررسی شدند. خبر میدهد خدمات مطبوعات پارلمان کشور. معلوم شد که مجلس در دایره وارد نمودن تغییرات به قطار قانون‌ها از جمله جاری نمودن مفهوم کار فاصله‌ای در قانون مساعدت به شغل اهالی قبول کرده شد. در اساس این به ماده 1 قانون درباره مساعدت به شغل اهالی سرخط نو اضافه کرده شد که مناسبت‌های مربوط به تطبیق روند مهنت را بیرون از محل کارفرما با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی در روند کار به تنظیم می‌دارد. غیر از آن برای تکمیل دادن ماده 4 قانون عمل کننده در قسم دوم لایحه سرخط نو اضافه کرده شد. طبق تغییر علاوه ها کارمندانی که فعالیت خود را از فاصله دور انجام می‌دهند اینچنین به گروه اهالی شغل برابر کرده می‌شوند. این چنین معنا دارد که در آینده روند فعالیت مهنتی کارگرانی که طریق فاصله‌ای فعالیت می‌کنند کدکس مهنتی تاجیکستان معین می‌کند و چنین کارمندان همچون کارگر اشتاتی حسابیده شده در بست جایهای کاری داخل کرده می‌شوند. شما تفصیل آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت.